rarabolotse seemo sa go ithola tiro ga bakwadisi ba ditlhopho kwa maung. Go somodisiwa ga methale e mešwa ya go thibela bogodu jwa megala ya BOTSWANA Telecommunications Corporation go bolelwa go na le maduo. Fa FNBB e rotloetsa lebelo la BOTSWANA International Cross Country. Motagaetso dumela nka mogala gape tshepiso sekolo a tla ba go ranelela ka puo ya diatla. Mme a re tsena mo dikganyeng tse lekgotla le tsamaisang ditlhopho la re le tsibogetse seemo sa phatlha e tlhagileng ka go ithola tiro ga bakwadisi ba le 16 kwa maung ka go thapa ba bašwa. Se se builwe ke mogolwane wa lekgotla le le tsamaisang ditlhopho la maung re Khumo Lebang. Mme re Lebang a re thulaganyo ya go ikwadisetsa ditlhopho e tsweletse sentle kwa kgaolong eo. Mariana Samakata ka dintlha. Tiro ya go ikwadisa ditlhopho e tsweletse mono maung beke morago ga go simolosiwa ga thulaganyo e. Re Lebang o supa fa mo bekeng e fetileng bakwadisi ba le 16 ba ne ba tlogela tiro mme a kaya fa ba setse ba baakantse seemo se. Most of the polling stations, or almost all of them, dinale 2 young. One pull this morning out. Says Kissin La Hora are replaced. Morata going to another thing, at like a pull out. Hanga Samoto immediately. Correspondence or gazette to appeal. This one says Diang. Make your headquarters on Tulania thing in Surkamas, Humpinuela. I guess it's Sema Pagala. A comes to Mutata Valerie Oka Hotel Gazette. Mabaka a go tlogela tiro e a na farologane. Ona tswa mo segompieno ana ro bone tiro e permanent. Yana motho a ntse la kra mo pateletsa gore nya jala le rona skwa wa re phuaganya. Ga kere ke ba temporary ke banana ba mobile ha bona tiro e botoka e permanent kana e duela botoka gona le rona. Ya kera mo khanna gore a toge. Ba ngone le khanya bo direla puso. Ba kera itore tleka bo isontsere ne bo direla puso. Ile ha re simolla bangwe go January di transfer maphata bangwe ba tsamaile bangwe ka ntatango ya botsogo jalo ha ba kgona. Re sa le 4 mopalamente wa Maung Botlhaba re go retetse ke kgonegile o rotloeditse batswana go tswelela ka go ikwadisa a re se ke tshwanelo le maikarabelo a bone. Tsamaiso ya lehatshe ya puso ya batho ka batho ke tsamaiso ya thopo o tshwanela ke gore o ithopele moeteledipele o ithopele moemedi o ithopele puso e wena o dumela mo mananeo a yone mme ha o sa ikwadisa ga o ka ke wa thopa. Dipalo tsa rona tsa ikwadiso mo nakong ya gompieno di sampo di le kwa tlase di butsana mme tsholohelo ke gore di phike di ye go godimo mme di ka go godimo hela ha ile gore wena yo ko tirong wena yo go jarateng o iphile sebaka sa gore motsotso hela o hete ha makwadisetsong a dithopho a bapileng le wena kana a wena o ikgethelang gore ke gone go a go thopang teng o ikwadise o thope. Ke ikwadisitse kgaitsedi ya ke lemoga gore bothokwa jwa go ikwadisa ke yone gore mosola jwa go ikwadisa ke yone bokamoso jwa go ya 5 years yana ke rotloetsa batswana ka nna le bankana ba me bogolo ja banana gore ba go ikwadisa. Mo malatsing a ntlha a mararo kgaolo ya Maung North e nang le mafelo a ikwadisetso ditlhopho a le 58 e kwadisitse batho ba le 1116 fa Maung East e nang le mafelo a go ikwadisetsa a le 72 e ne ya kwadisa batho ba le 828. Kgaolo ya Maung West yone e nang le mafelo a ikwadisetso ditlhopho a le 78 e ne ya kwadisa batho ba le 566. Maranyane Samakata, BTV News, Maung. Babereki ba mahama bojana la kwa kgaolong ya Chobe ba kopile mopalamente wa kgaolo eo Re Mashana Shamkuni yo gape le ntona wa lephata la melao gore a thuse ka melao e tla tokafatsang seemo sa bone sa pereko. Segolo jang pereko ya babereki ba ba direlang mo mahelong a maroko a ha gare ga lehelo la diphologolo la Chobe National Park. Babereki bao ba re erentswa ba dira ka natla mo tirong ya bone ba amogela bajana la ba ditšhabatšhaba mono Botswana ba kgojwa marapo ke go tlhoka go duelwa bodiphatsa jwa tiro ya bone mmogo le tsone dituelo tse di kwa tlase. Kitso Temane ka dintlha. Babereki ba tsa bojanala ba ba direla mo mafelong a Mochobe ba tlhalosa fa dituelo tsa bone di le dinnye thata go itepatepang le seemo sa itshetso sa bolebaka leno segolo jang ka magae a bone a le kgakala fa ba direlang teng. Ba tsweletse ba tlhalosa fa go berekela mo nageng go ba fetisa botshelo ko ntle ke ka moo ba sa itumedisiweng ke seemo sa pereko botsogo ga mmogo le mananeo a bona mo isagong. Mongwe ka rona a tsere mo sepila e le Maung
gongwe ba tsena late ko gating ba staka ha gare for that ene kwa hare show gore a me kwa go checka tire a tswa hela ana checka tire o safe go le kae rona re le kwano go se kgwe go ra go ra go tswa ha re ithela dilo ka bontsi di re hitile for example di plots allocations tse o ithele di ntshiwa mo magae mo di apply wa go tswa kwano wena o ithela go setse go tswa letsho we holding degrees we holding diplomas but ha re tsena mo industry ya tourism takere our qualifications are not being recognized o ithela ile gore ha ke tsena ka degree kana ke tsena ka diploma mme ke amogela ya ka form 3 e ke ithela mo fielding mopalamente wa kgaolo re matšhanasha mokuni o tlhalositse fa matshwenyego a rekegetswe mme go tla tshwara bokopano le bana le seabe ba bangwe ba ba amegang mo kgang e mo nakong e sa fediseng pelo yaanong se e leng gore le re se dira ka this 23.5% bitso ke mo re reng it's a stop gap measure ka gore re batla go dira a very comprehensive study le analysis ya di kgaogantswe go lebeletse gore sector e performa jang sector e performa jang I promise you gore ba SEDA next time ha re ta rena le bona not only SEDA le some of the other agencies babereki ba tsa bojana le maroko ba kgotharisitswe go nna maloko ba a makgotlana a babereki a tla ba thusang go tsibogela matshwenyego le dingongora dipefele tse ba nang natso Kitso Temane, Botswana Television, Kasane. Mookamedi wa kompani ya Signet Jewelers mme Virginia Drosos a re le fa theko ya ditemane e wetse tlase lefatshe ka bophara kompani ya gagwe e ikemiseditse go tswedisa tirisanyo mmogo ya yone le BS Diamond Company kompani eo e le nngwe ya tse ditona tse di rekisang ditemane thata mo lefatsheng e bereka mmogo le BS go rekisa ditemane tsa Botswana mo mebarekeng ya mahatshe Medrosos yo mo loetong mono o tlhalositse se mo phuthegong ya begadikgang mono ga borone Tsholofela Tombale ka dintlha Theko ya ditaemane e ne a wela tlase thata morago ga segajaja sa COVID-19 ka itsholelo tsa mafatshe a mantsi di ne tsa phutlhama. Ngogola ka Ngwanatsele theko ya tsone e ne a wela tlase ka 20%, kwelotlase e maraka o santseng o mekamekane le go imoga mo go yone. Mme fela ba Signet Jewelers ba re ba na le tumelo e e tletseng ya gore maraka wa ditaemane o tla tsoga ka tshepo eo ba tlhophile go tsweletsa tirisano mmogo ya bone le ba BS Diamond Group. We predicted that 2023 would be a significant drop-off in the number of couples getting engaged. And in fact, in the U.S. market, that was true. 25% fewer couples got engaged in 2023 than in a typical year pre-COVID. Now, here's the good news, is that the trough of that COVID-induced decline in engagements has now passed. And it passed at the end of October, early November, and so now we're on a 3-year upswing of the number of couples who will be getting engaged in the world's largest diamond market. Ba BS ba mogopolo mongwe fela le ba Signet Jewelers so le jang ka ibile ba sa tswa go senola fa ba tla beeletsa ka bokete ko moepong wa Jwaneng. On the supply side, we've announced today that we are investing $1 billion into the Zhuaneng underground project, and this will be a multi-billion-dollar project, potentially the world's largest ever diamond project. So it's a really great day because it's a day when we can think about both the supply and the market for diamonds, and we need to remember that one is nothing without the other. And the great thing about our partnership with the government of the Republic of Botswana and the agreements that we're aligning on and that we'll finalize very soon is that we can now invest with confidence in great projects like Zhuaneng Underground. When you're a company who has the mission that I explained Signet does, which is to want to inspire more love in the world, it's important to see where that starts, and it starts here. And then it's important to see how we can take that all the way through to a woman or a man who's wearing a beautiful diamond from Botswana and how that makes them feel. Medrosos yo gape a nang le company e retefatsang ditaemane mo Botswana o ne a kgola lefatshe leno go gona le seamo se se siametseng peeletso le go dira kgwebo. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone.
Mokamedi wa tsa isireletso kwa Botswana Telecommunications Corporation BTC re Thuto Moji a re metale e batleng ka yone go lwantsha bogodu jwa megala ya kopore e ntsha maduo a nametsang a re se senogile ka go fokotsa ga bogodu jo fa e sa le kgwedi ya Moranang ngogola. Moji o ile se mo potsolotsong le Botswana Television News Tsholofela Tombale le Pule Makgotsa a ba go rulagantse pego. Lekalana la Botswana Telecommunications Corporation BTC le ntse le tshwaragane le namane e kgolo ya go fedisa bogodu jwa megala ya kopore ka go lekalana leo le latlhegelwa ke madimadi ka ntlha ya tshenyo ya mafaratlhatlha a lone mo dingwageng tse di fetileng. Go begwa fa lekgotla leo le latlhegetswe ke 56 million pula ngogola. Lekgotla leo le tlhalosa ga motlhala o bonala mo ntweng kgatlhanong le bogodu jwa megala ya kopore. Looking at my stats, we only had 25 incidents that we have recorded in December, and in January up to date we have 7 that we have recorded. But if I compare this to April, the incidents that were recorded there were 160. You can see that now is becoming better and better. Moji o ne a tlhalosa mengwe ya metlhale e ba e dirisang. We have improved our strategy around incident response, where we have a lot of coverage now. We also, and this incident response, we have engaged a service provider, a security service provider, but we are also in conjunction working with Botswana Police and the intelligence fraternity, so that we collaboratively deal with this issue. Lekalana la BTC la tlhalosa ga mafelo mangwe a neng a tshabelelwa ke borukhutli a tokafetse fela thata. For the longest time, Greater Gaborone, most importantly Gaborone, was the area that was really hit hard. And as we started enhancing coverage of response, we have seen a very high decline within Gaborone. And these guys started going to other areas like Lobatse, Jwaneng. During the festive season, we are seeing them now going even to areas in the north. Lekalana la BTC le tlhomamisitse fa le tla tokafatsa katlego ya lone mo go lwantsheng bogodu jwa megala ya kopore, ebile ba lebogela ke monokeng ya sepodisi sa Botswana go thusa ka go tshwara magodu ao. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Moporesidente wa Matete Molapo wa Bojang ebile le tona wa botsogo Dr. Edwin Dikoloti o gotlile banni ba Matete go inakanya le bojanala jwa ngwao le metshameko se se puso e se rotloetsang fela thata. Dr. Dikoloti o tlhalositse se ka thusa morafe go itirela madi mme gape e le go somarela ngwao ya Setswana. Dr. Dikoloti o buile se maabane jaaka na buisa phuthego ya kgotla kwa motseng o. A re ke direlo ke dineele setheke ya gagwe ena tla ba go tshwaretse tsa metshameko.
Sona wetso o tla re itshwarela ka kganyeo e sena moduma mme ke ne ke borela ke re nna ke bidiwa gote se theke a ga kwa o ketlang go wena ka dikgang tsa gago tsa bongwe tsa metshameko mme tsone tsa re mopagami wa dikuta Ross Branch o santse a le mo maemong a mantle a go gapa kgaisano ya monongwaga ya Dakar Rally morago ga ditikologo di le thataro. Branch wa setlhopha sa Hero Motorsport o feditse tikologo e thata ya borataro mo maemong a botlhano e le ya sekgala sa dikilomitara tse 873 kwa dikakeng tsa Shubayata kwa Saudi Arabia. Kalahari Ferrari o tsere nako ya diura tse 8 e le supa mo tikologong e gapilweng ke monna wa setlhopha sa Monster Energy Honda Team Adrian Van Beveren o neng a latelwa ke Toby Price wa Red Bull KTM fa Ricky Brabeck wa USA ene a feditse mo a boraro morago ga maduo a Ross Branch o iphitlhela a le mo maemong a bobedi mo karolong ya dikuta fa morago ga Brabeck fa Van Beveren a le mo a boraro. Branch e le bapagami ka ene ba tla ikhutsa ka matlhatso pele ba wela mo tikologong ya bosupa go tswa kwa toropong ya Riyadh go leba kwa Al Duwadimi e le tsa dikilomitara tse 873. Hey guys, so finished the longest stage of my life. I think yesterday was the most riding I've ever done in the dunes. I think 513 Ks was really crazy, but managed to save the bike and come home in one piece and not lose too much time. So looking forward to a well-deserved rest day for tomorrow, but feeling strong and ready to take on week number 2. Taberantse re lebeletse gore Ross Branch wa go heletsa kgaisano jeo ka tsela e ntseng jang mme re meleletsa masego le matlhogonolo mme ha re tswelela banka ya FNB Botswana e letse ribolotse thotloetso ya 500,000 pula kwa barulaganyeng ba kgaisano ya Botswana International Cross Country e tla tshegediwang kgwedi eno e le 27 mokamedi wa barulaganye ba kgaisano ya Golden Door Sport Agency Lodidube a re thotloetso go tswa mo makalaneng a ikemetseng ka nosi e botlhokwa fela thata ka e thusa go ka tshegetsa dikgaisano tsa mafatshe tse di ngokang batshameki ba maemo a kwa godimo a re utlwele diapoloko. Tirisano ya FNB Botswana le ba Golden Door Sports Agency e tswelela ka go gola go tswa kwa ngwageng o fetileng kwa ba neng ba kopana gape go rulaganya kgaisano e kgolwane ya Golden Grand Prix. Monong ga bobedi jo bo bereka le lekgotla la Botswana Athletics Association go tshegetsa kgaisano ya mafatshe ya cross country e le lwantlha mo lefatsheng leno e solofetse go ngwa ka batabegi go tswa kwa Kenya, Zimbabwe, Africa Borwa, Germany le Italy gareng ga mangwe. Kgaisano eo e tla phadisanelwa mo lebeno la 10 kilometers, 8 kilometers, 6 kilometers le la relay. I'm truly honored this morning to stand before you as we are launching our first ever continental tour cross country that will be held on the 27th of January. I think it's in 2 weeks' time, if I'm not mistaken. Honestly, I'm touched this morning when our partners, our sponsors, FNB, when we throw the eye to them again, this time they said, indeed, we are behind this. I don't know if they understood what cross-country is, but honestly, for them to jump into something like this, this is something that really touched me. And honestly, it shows that we really want to take our sports to another level. Mogolano wa tsa ipapatso kwa FNB Botswana Peoporogo a re thotloetso ya 500,000 pula ke tsela nngwe ya go thusa batshameki go nna le maitemogelo ka godimo mo dikgaisanong tsa mafatshe mo go tla thusang mo tlhabololong ya mabelo a monogae. As we embark on this exciting partnership that really reflects our broader commitment to community development through sports, we express our sincere gratitude to Reklodi and other organizers for thinking of us and always coming to knock on our doors and asking us to partner. And we are grateful for the partners, our media partners who are here today to come and share this exciting news with us, and we'll be going out to share this exciting news with the newspapers and everybody involved in actually making this event a success. We look forward to seeing you on the 27th of January right here to witness this event that will be happening for the first time in Botswana. So let's work together to make sure that we lay the groundwork for even a stronger future of athletics in Botswana. We are very humble
And we appreciate what FNB is doing to sport in general in Botswana, and especially to athletics. Last year, they came handy during the Grand Prix. Not easy to get a sponsor worth so much. I know it's going to be more. The way I know FNB, you know, when they really are partners. Again, they are partners. They are not sponsors. I've seen them during the Golden Grand Prix. They work with you. Lebelo la International Cross Country le tla tshegediwa ka lebala la Stanbic Bank Golf kwa bafenyi ba lebelo la Mamman la 10 km ba tla iponela $2,000 fa bafenyi kwa letshakong la Banana ba tla ikgapela $500. Batabogi ba monogae ba setse ba tsweletse ka go ipaakanyetsa kgaisano eo ka mabelo a monogae ka jaana ba tla phadisana mo go la BAA Cross Country Series kwa Kopong ka Matlhatso. Lydia Poloko, BTV Sport, Gaborone. mme jaanong fa re di garela mokatisi wa setlhopha sa Township Rollers Innocent Morapedi a re mo nakong eno go botlhokwa thata go ka fenya metshameko ya bone yotlhe e ba e tshamekang ba le mo gae mo lekeng ya BOTSWANA Premier ka seo se ka ba neela sebaka se sentle sa go ka fetsa tikologo ya ntlha ba le mo maemong a mantle. Morapedi o kaile seo jaaka ba ne ba itlhokoletsa go thulana le traffic ka Matlhatso kwa lebale la Royal Area kwa Tlokwe. Tlamela Montsusi le go bona ne sehedi ba tshotse pego. Mokatisi Morapedi a re go botlhokwa gore ba fenye metshameko ya bone yotlhe segolo jang fa ba le mo gae go ka ipha sebaka sa go iphitlhela ba kuka liki ya monongwaga. Popa e feditse ngwaga wa 2023 e le kwa setlhoeng sa Loko ka dintlha di le 27 mo metshamekong e le 12 ka diphenyo di le 8. Township Rollers e gapileng liki makgetlo a le 4 ka tatalano go tswa ka 2014 go fihla ka 2018 e batla go ipona e le kwa setlhoeng gape morago ga go retelelwa ke go gapa liki mo pakeng tse nne tse di fitileng. Planning for the first game is always difficult. We don't know what to expect from the festive season. The energy might have gone low because of the behavior of a player or an athlete. So, but we are waiting, eagerly waiting. We hope much has not been lost over the festive season. So we hope everybody's fine. But these are the last day of the training towards the game. It will also indicate how the players behave. It has been known that if I think it's 5 or 6 years since I started recent, and I think this is our year. We are more focused and determined, and my wish and my dream is to finish the league on top and win any cup that I want to. Fela Rollers e tla tshwanela ke go lwantshana le dintlha tse tharo kgathanong le traffic ba sena le batshameka morago mosha ga laolo le Semisane Mathumo ka ntata ya kgobalo. Le fa go ntse jalo Morapedi o tla itumedisiwa ke go boa ga motshameka pele Mbatsi Elias o a saleng a nna mo kgobalong mo pakeng e fitileng. We wish traffic will be good customers for us. But remember, we are emphasizing on the issue that we are playing home and we have not been picking good points at home. So we want that mentality to change. This is our fortress. We need to pick as many as points from this so that whoever visits us, we should put fear on that team. They should know that you don't dare come here and go with full points. Morapedi o editse ka gore ba santse ba le mo letsomong la motshameka morago go ka tiisa setlhopha jaaka ba lebile go lwa mo liking le mo kgaisanong ya FA Cup mo nongwaga. Go bona one tshehedi BTV Sport Tlokweng. Go fone sehedi a re tlisa go bokhutlong jwa tsa metshameko mme motsana wetso gakologela gore mogolo go betlo wa taola wa motho wa ipetla a re tswelle ka go hetola dikakanyo le ka re dirang dilo ka teng jaaka re batla go hitlhelela maikelo la rona a go nna tšhaba e rileng ke gore mindset change nna le wena re tle re kgaogana gone ga mme one rabanteng ka lakatšhane o tla ba buile go tla go garela ditiro tsa la botlhano tsa BOTSWANA Connect nna le wena re tla kopana mo go la kamoso tlhola sentle.
individuals play instrumental roles in shaping the country's human capital landscape by exerting substantial impact on the nation's economic development. Their ability to achieve this is ignited by their continuous innovative and forward